Ukrainian forces na Russia gi tengsing sisinaduna landana bahona re. Ikui kuidana Ukraine gi awang nong pokta yamna chawna lan mai pakiba. Ukrainian forces na lanbung da Russian forces na hundok lamba battle tank kaya sisinaduna makata na Russia na khudum chanduna leriba area sing da landana ba thorang tau khre hai re. Washington the base tauba Institute for the Study of War kauba think tank na phongdokiba matungin na Russian forces na hundok lamba T-72 tank sing Ukrainian forces na sisinaduna Russia na khudum chalaga leriba Luhansk lamdamda landana ba thorang taure hai re. Ukraine na satharakpa counter operation da mipai badagi Russian lanmi sing na makhoi gi hena quality leiba equipment sing hundoklam laga sen khibane mang taklaba equipment sing dagi de ningthin na sisinaba yariba equipment na hena masing yamna hundoklam laga chen khi haina institute asina hai ke Ukrainian army ase lan thokringai mamangda lairamba makhoi gi teng masing dage haujikna hena yamna leire hai re. Tha asigi angan basarukta Ukraine na makhoi gi ani suba khwaidagi chawba city Kharkiv ki akoibada yamna chawna counter operation chatharakhe hana dagi hauna ningthina lalong amata yathokta Russian lanmi sing mipai duna micham singge car yauna arai ba gari puraga chen khibadagi Ukrainian forces na yamlaba teng ammunition amasung atai khulai sing seize tauke maraksida Ukraine gi kharom dasu Ukrainian military na landabagi thabakan na sathare Russia gi ammunition paifam sing common post ani amasung electronic warfare system ama thugai kre haina institute aduna hai ke ngasi angan bada Ukraine gi kha military command na phongdokiba matungin na Russia na khudum chalaga leriba Nova Khagovka city manakta Russian lanmi amasung khulai sing puduna Dnipro Turel da halakiba jahaz ama Ukrainian forces na thugai duna luban khre hai re atopa thokdok ama dana Ukraine da landabada yamna chawna saruk yariba Russia gi private militia de Wagner ge website hack taw khre hai re. Ukrainian Information Technology Army na screenshot khara thagalatuna Wagner ge website aduda asiba Russian lanmi singi photo ngakta oina thogan ki hai re. Maraksida British military gi pau matungin na Ukraine gi yamna thapna kapa yaba missile system na attack tawrakadra haina singnabadagi Crimean Peninsula ge station da thamba Russia ge kilo class submarine singsu kha Russian rom da puthokre hai re. In 2014 da Russia na khudum chansin khiba Ukraine gi Crimean Peninsula ge Sevastopol naval base da leramba Russian submarine singdu mainland Russia ge Krasnodar Krai da puthokre masi landa ahong balakpa masung Ukraine na yamna thapna landaba ngambagi mapangal phangkhibadagi ni haina British military na hai ke Ukraine gi lamdam mari Russia da tinsin na babot tawgadaw re nongpok Ukraine gi Donbas manung chana leiba Donetsk amasung Luhansk lamdam gi separatist leader sing na makhoi na control tawriba territory sing Russia gi saruk ama ohenabagi damag chayol asigi aroi basaruk tagi bot thadana ba hauna ba thawrang tawri haina laukthokre Ukraine gi kharom da Russia na khudum chaliba Kherson amasung Zaporizhia gi Russia na control taw basaruk khara dasu bot tawragani hai re. Lakli bairai numitagi referendum sing pangthokpa horagani haina laukthokliba se Russian President Vladimir Putin gi yamna naknaba elai amanasu darkar ta ba khongthang ni haina phongdokhraba matungda ne Luhansk amasung Donetsk pu Russia da tinsinba matamda ngamkhai nauna yathokadoriba du amuk hangdokpa yaroi amasung maduna maram oiduna Russia na masagi anoba ngamkhai ngakthongnaba areiba pambay ama hekta sizinnarakpa yai haina Russia gi hanagi president Dmitry Medvedev na phongdokhe nongpok Ukraine gi Donbas lamdamda bot pangthokpa haibase sungsoi soidana Russia da tinba pami haiba bot na mai pa kane adubu masi nongchup laibak singna recognize tawgadabadi leite referendum pangthoktuna Russia da tinsin kiba tarabadi Russia na masa ngakthokchanabani haiduna lan amuka hena kangkhatnaba masung ka henba khulai sizinrakpa yabagi akiba leire maraksida referendum pangthokani hairiba Luhansk da Ukrainian forces na landaduna khungang ama khudum chansin khre hai re. Luhansk ki Ukrainian leader Serhiy Haidai na claim tawkhiba matungin na Russian lanmi sing Pilhorivka khungang dagi senthokre hai re. Luhansk ki atay mafam dade Russian forces na Ukraine gi counter attack thengnana ba honari haina Haidai na hai ke lan loisin ba pamle nakalamorom da ikui kuidana Russian President Putin ga wari shanakiba Turkish President Recep Tayyip Erdogan na Vladimir Putin na Ukraine gi lan ase athuba matamda loisinba pamba mali haina phongdokre
यूक्रेन काउंटर अटैक तौदुना रशियन फोर्सेस तकथोकपा हौरकपा मरमना लान असि यामना अरुबा फिबम अमदा लैरे पुतिन यारिबा मखै यामना थुना लान लोइसनबा पामी हाइना अयांगना थाजै हाइना एर्डोगान हाइखे रशियाना बेक तौबा रिवेल सिंगना कंट्रोल तौरिबा लुहांगस्टगे रशियन लानमी सिंग लानजेनबा हौरे रशियाना बेक तौबा सेपरेटिस्ट सिंगना कंट्रोल तौरिबा लुहांगस्के टाउन अमा यूक्रेन आर्मी ना मपुंग फान लौसनखिबगा लोइनना मफम अदुदा हाना कंट्रोल तौदुना लेरंबा रशियन लानमी सिंग सेनबा हौरे अमारोमदना रिवेल सिंग अदुना लुहांग्स खेरसोनदा रेफरेंडम पांगथोकनबा अकनबा दाबी तौखरे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले यूक्रेन गी लानमी सिंगना नोंपोक थंगबा सिटी लिसी चानक्सका मनाक नंगनबा विलेज अमा अमुखन्ना लौसनखिबा सिना लुहांग्स रीजन असि रशियाना मपुंग फाना कंट्रोल तौबा रीजन ओइबा ngamkhidre लुहांग्स रीजन की गवर्नर सरही हाइदाइना हाइखिबदा यूक्रेन की आर्म फोर्सेस ना विलोहरिका मपुंग फाना कंट्रोल तौखरे विलोहरिका हाइरिबा मफम असि लिसी चानक्स सिटी की चिदाई ओइरमना लैबा मफम अमने अइखोइना अथुबा मतमदा लमदम अदुदा लैरिबा रशियागी लानमी सिंगबु सुमचित सिटपगुमना तकथोकपा ngamlagane स्टेप बाय स्टेप अमदि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर अइखोइगी रशियन इन्वेडर सिंग मपुंग फाना लिवरेट तौगने टेलीग्राम दा शेयर तौरखिबा वीडियो फुटेज सिंगदा यूक्रेन की लानमी सिंग असिना रशिया की लानमी सिंग हाना ऑक्युपाई तौरंबा विलेज के लंबी सिंगदा पेट्रोलिंग चटपगी सक्तम उबा फंगले रशियन फोर्स ना हौकिबा था अनि मखाइगे मतम असिदा लुहांग्स प्रोविंस असि ऑक्युपाई तौदुना लाखिबने यूक्रेन की लानमी सिंग मतम सांगना मदि अकनबा मवोंगदा लानथेंगनरबा मतुंगदा लुहांग्स प्रोविंस की मनुंगसना लैरिबा लमदम अदु अमुक लौसिनबा ngamkhibane जुलाई थादा यूक्रेन की लानमी सिंग ना सिविडोनेक्स अमदि लिसिचानक्स सिटी दगे हंदोंगनबा वारेप लौखिबने हौखिबा नुमित 12 की मतम असिदा यूक्रेनियन रेजिमेंट सिंगना अवांग नोंपोक थंगबा लमदम की सरुक्ता काउंटर ऑफेंसिव चथरखिबदा अंगकपा मवोंग अमदा सेटलमेंट चहुम हेना लिबरेट तौबा ngamkhibane रशिया की यूनिट सिंग यूक्रेन की लानमी सिंग मायोकनबा ngamdaduna चेनखिबने यूक्रेन की लानमी सिंगना अमुगना लौसिनख्रबा लमदम असि वाल्स की तंखाई मुक चाउबा लमदम की सरुकने निंगथौकाबा नुमित यूक्रेन की लानमी सिंग असिना लिसिचानक्स सिटी दा संगसिलकले हाइबगी अनकन्फर्म ओइबा रिपोर्ट अमा लैरे हौजिक चथरकलिबा थवोंग असिना मरम ओइरगा रशियाना डोनबास रीजन असि मपुंग फाना कंट्रोल तौबा ngamgadoriब्रा हाइबगी वाहंग अमा लाक्ले डोनबास रीजन असिदा डोनेक्स अमदि लुहांग्स मनुंगचना लैरिबाने मार्च थादा रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाइखिबदा यूक्रेन सथरिबा स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन असिगी पांडम ओइना डोनबास रीजन मपुंग फाना कंट्रोल तौबा ngamle हाइखिबने मसी मरुओइना महांगना यूक्रेन कैपिटल सिटी किप लौसिनना बहोनबदा माइ पाखिद्रबा मतुंगदा सथरखिबा थवोंगने हौखिबा थांगजा नुमित रशिया की लानमी सिंगना कुपियांग सिटी दा बॉम्ब कापसिनदुना अकनबा मवोंगदा लांदासन खिबगा लोइनना ओस्किल रिवर की नोंपोक थंगबा सरुक्ता डिफेंसिव ओइबा पोजीशन अमा अथुबा मतमदा सेमगतखे मसिदा मसिंग यामलबा यूक्रेन की मियोई कया अमा इवाकुएट तौखरे यूक्रेन हाइखिबदा इराई नुमित्ता मखोइना सिटी असि कंट्रोल तौबा ngamle हाइना फोंदोखिबने अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।